Oman pai won timi papa no. Oman pai won timi papa no. Papa no be bia na kasa fe matase. E na mo ba no ne baba no betam ma odo abeto pa omi no na. What is it? Mr. Manso to 20 was a minimum per hour. No speaker jazz una to ka. We kwa me so mo ga so no. Mama no na expiring date die hu. Asam timi ni fie da. Ono kwa na bema. Ono kwa na be. Asam so betimi akwa me abra ni mu. Asam we apafia no. Ono me so betimi abra. Anya ono kwa na be ma so nya be ma bia na e wale no. Me na me hu se be ma we. Ana enti no obi kan na me say be ma we so dia me so me prima wale no. Ka say me obi kan na say me say aware ye kan say aware a say ye ko na agu ni ya say na aware ntimi nyina ni nyina ye hwehwemu hu ye mfempade. Ukofo obi mfempade de kwahye ho ebebu. Ebia ne mfempade nyankopɔ de ama wo ye nyame. Eno na me ka say onya abotre. Abaka say ono obi wa so tu pene ma. Otu ka me ya pa. Me ya pa say papa no bi ani man so nanka ukura ate papa say kon prima on ne ma pa on prima. Nanti ya he. Unza ma ya de. Kaba Mesen ka Kofi Aje obejimi adi. Kofi Aje. Obejiwo di kura obafie. Ya unim. What's na mo dey say? Ka dia unim. Me no ye fa nka hwe. Ebe ni abre. Me no. Mesu ka obejimi no. Me. Okay, wale. Magabi tie me on senka. Me papa anhwe me a. En kwa so de nyame mpem. Kofi Aje baabi wo bia Yankopɔn nhira no. Besi na nyina. Oda so hwe me. Senka me papa anhwe me a on. Magabi. Na ba ka papa anhwe. Asenso nka me ofa ba jimi tinsa. Nyabotre. Besi oba na okase ni papa anhwe. Aha, me di ebetom. Ebetom keke. Enu ti no, ba na me so me kira o say, so papa anhwe o kra na. Eni ma bia mfa hwe o nkekere o say, amama na kire say papa nkwa na je wo fa 18 cent. Wo ti ase a. Papa ti ase. Na say wo di. Wo hwe ba so ba ro hwe no. Ah, wo so hwe no. Ende wa fan. O say, eni die na me ba, eni die na akra na nyama ne papa no. On fa say eni die ma no, na on tuni papa fo bi nyem paibo. Ebetama sa ya na eda wo ne papa ne ntem no. Odo omotuma dey aka abumo ena asem me ba wodwene say odo twam ena ba twam sa asem na ba fia no ye nkani na otwemi nu a entase so nya adwuma da onu say ye nsem ba no etu wa na me bon pa ye pesa mo kan no tio o say on prafa fo ena wonya fo sam no wonya fo ne ba ka sante ase e be ye adwuma asema me pesa mo kan asa me sha asa mo insist say me sha on to no bo asema ne papa on sha say free so onya to bo asema ne papa no on pre no ne hwe de lwade na be dey e be ye na mo to gigi me kwa na fe ti ko wura wi a na anye ya o hwe na ko hene yes eno no na me che say intok ayese ye ko ye nya yes afa na wo kan asem wonya de aba ha ne nko ade kwan bia so kan sa you pesa me tell us still now papa so want ase a dey ne be ye eh o bati ase say so wonya butro na kasa da ne efutuo no papa ni mu egura ni mu me ho ton ma dey o to say na me ton ma o ba na fo se me ton ma papa na ase by first study ye by first study me come chere me ton ma dey no asa ade am me ma say me ton me ton ma na ton mo o na wo ton me se me to mpa me discover ma fa Magabi yengo di drama okay abusiafo Katakyie 90.9 FM so and asugu awuti na de aye pinso e wo hanom a enye asem keto akora izo ensem bi kwaso a we say by this time hwe ne ye twitwa ensem bi so na ye kokoye anim how abusiafo ye be kodwa so enche na me mo asem ne tofa de ama na entokwa si wo ha gidigidi nya na me producer na me wo fa enya asam keto akora me mo twie nida o si Kofi Aje ni me ai me se outside me wo fa enya asam keto akora ati ase abusuafo ni nyina ne se ye sister ode na asam abeda ye kire se wo hu be ma wo pese wo ye de wo ware no wo de be ma yi Kofi e ko kire ne papa se ne papa hu be ma na ne papa se nya ade a wo be twe ama kire se ne baba na ware be ma ne kire se wo ne be ma ne papa wo manso a e manso no wonje mu na nya mu kina e ma ne baba ne nko wale o efi honum wasi waka wono so atodom ohun be ma no otimu se be ma wo papa ekura afo so be yi se won ware na wo nyini wono so akwafa be ma ba wo se me ne wo manso nti no menti ase
was a wakofa penny, Abas one no Oba was said that. Wakofa ne sofo aba wo seda enti na de ode abeda kama me abusuafo se ye ne papa no enkan from answer amanso ne de on ba bi kura amfa nto no de on kwa na ware yes okwa na se bibi kosi a obesan aba wo ne ko nko besie emfa obi a ho ene wode abeda ye ene eja me wofa me papa ene mo gabi kire se papa no waka etwa ne kwa so a me seda ene de me se mani abere me ntwe e wose sa na ma ne atwam se ye wo manso ane e de fole ye ma ena me ne we wo manso enti me ma me ba nkoware ene de keka ho no enkoma ye die no pa cho ase no sa be de ye kodwa so na yakogye aboafo nkrato aba hye ne so se ye wo YouTube KatakyieFM TV nti me pa cho kone subscribe na ehye ema ye na bibia so entumi enye kama mogabi ye nkwa ye kodwa man so ye remo of community hospital bacho ye adwuma efree etuoda ekopem kwasiara nti bomodin abra na ye momodin an ye nhwe na yare bia aye kwanko bia no asie emfama bacho eda adwoda kopem kwasiara 24/7 mu nyina ye adwuma antenatal clinic eye clinic dental clinic bacho fertility and gynecology bacho ni nyina yaso etu asie de kudeku bacho we obi na oda surveillance once obi abegu wona mani prikisi bomodin abra betu asia dia ma corporate service ankra me kire munyina mombra se premier case ya NHIS ni nyina ye gi ni ahwew na bibia atimi akonkan ayare bia aya kranko bia ode chini ade ko wom bra Afia community hospital betu asia dia ma journal OPD nso ya so kama pa mesra wa hwe kire ko ma fari bibia ni kwantempo no so bibia ni Afia mpani 0240176502 0240176502 Big Joe Enterprise me kan chose we obi na perform papa ekura ayisu a modern abra na so anase bia phone ko ni abobo na sa lock da so abra na onyima Obaa phone se ne ho premprande nyina me cha access ni nyina no o ebi ho Obaa nsabeti akabi Big Joseph men kan say na so eyemiensa ebo akwa o total filling station kunsu o zongo junction ehwa kwanta so obi hu Big Joe e ba jo for opening kwanche phone 0245 794556 0245 794556 ofre Big Joe abobo modi aje so na bibia etumi akonkan kama pa ademo edu piem o Ejapa House ne Ejapa Plaza me pa cho wonse men kan so you obi na opeta so papa e de siesie ofia ma ofia wa kama pa ni nyina e Ejapa House me pa cho Waters 25/40 me pa cho bomodin afo ni chemu o Ejapa House ho e na benya bi me pa cho 30/30 bar floor no ubenya bi yo sanso na 40/40 rustic 40/40 polish 60/60 polish ni nyina no but ebi yo smooth and rough nyina no ba bomodin amma obi me pa cho Ejapa Plaza Italian doors no sink mirror basin with cabinet doors handles keys no chemicals ni nyina no me pa cho WCs ene jacuzzis no ni nyina ye Ejapa Plaza me pa cho bomodin be rehwe ye wate ye momodin na mu na ye ma ofie ho enti nwan ne ho enye kama me pa cho from penny 0552 953440 0552 345340 na 0593387686 ofre manager ju a obejo so obeboa na de ohwehwe nyina no sa atumi akapa duramo Ejapa beauty salon pa salon we make am for the amanuan mo ma no pa cho ba bia ho fe e retrinwi oba bia oni monyam e retrinwi me pa cho bomodin a na fo ni chemu wo Ejapa beauty salon me pa cho kono mu siesie say wig making acrylic nails normal nails gel nails wig installation pa cho frontal pony braiding pedicure and medicure nyina no me pa cho omaso makeup sa wodo nyina me pa cho say birthday party or worry pa cho engagement naming ceremony pa cho ni nyina no bomodin akono mu siesie na bibia enye kama pa ba je hwoma kira kwan e wo Afia bibia Ejapa House no mo Katakyie 90.9 FM ene wo abusan kunim ba je obetimi afre Mame na oda dwumadi na no e wo 0554 389308 0554 389308 ana 0553 09312 ofre na abemo modia obeje osu na bibia etimi akonkan kama pa e dia ma me ba je kantini heba se men kan kira wo se yare ben etiete wo de na hampa se sunsun anase monamani no nyina kantini heba ba cho pani kan kira fo ne se men kan kira se bra besa yare na o yare bia atena wo so acha nyina etimi akọ ba cha say heart attack stroke typhoid ba cho fertility menstrual disorder man obi wa obuni nsa esisi su ye ba cha so yare cancer HIV sciatica yare we so to asebun se na atwi o transie nye ugina ho nye ni nyina yare and di na dede enso ha manfo pa asthma sickle cell ba cha wo mo amoji aswate no diabetes hepatitis B me ba cha wo enuan mo memma na sabi yare droben atom be ma mu nyina no
momra ebini ebetu ase dia mamo pa ebe mo moduro se makuma bi na won wati matompa cha ehwe akira kwan wo afari nkawe kwan tempon so church of Pentecost sorry na no na edi animhwe adruada ekopem kwasiada anapa no wotwe kopem anwumre no wotwe da muni na ye adwuma we cha from panin kwan shefo no 0243 288 647 0243 288 647 ofre na bebo modi anje so na bibia etimi akonkan kama pa Olivian Enterprise Mame Olivian betene so na masole pa oseme fanto anim me pa chawo bela kwa product nyina se eni so se na aduane se ye ne nsa se ye ne die bai ni nyina Olivian Enterprise me kan cho se bra na be ji bi fa ko bu shop ho na so ton ne fe nyamfa so me pa chawo se sa ko ba ho so a watete so ni nyina ho enso eye atufo bo enti bra na Olivian Enterprise ma Olivia omo a pa na be ji bela kwa product ni nyina bi me pa chawo ebo akwa macro na Kisa Junction Bacho abu san masin fefe no eho na be ma Olivian the bacho so prenchire mo aburu media isu a pre Mame no 0249 918491 0249 918491 ofre na abebo modern atumi agye so pa na bibia atumi akonkan kama pa e de amount amfa nwuro mo boshaba phones and electric asasuye me pacho boshaba phones and electric asasuye kan choose otonton mobile phones and electrical appliances nyina say mobile phone type ben na wo pe me pacho say iPhone Samsung Tecno Itel and phones kan hu nyina ne abade aban de twam nyina no me pacho wo de kwanasoye ni nyina obenya bi wate enya no ko decoder blender speakers power bank ceiling fan standing fan and brand curtains nyina rice cooker wallpapers bulbs ring light cable metals nyina no do ni chemu wo boshaba phones and electric asa obomodin ya no ti be mo bi na nso timi adi akodo dwuma asoya ne ye miensa nkari opposite goal filling station down floor ablosana eni no edi enhwe mu no eho na abehu boshaba phones and electric asa nso na odu onya chemu nkari panyi kwa no so no osabunkum obehu boshaba phones and electric asa nso na second one so eho enso obehu boshaba phones and electric asa achaw se u prenchire mu pa from Mr. Yabo international man 0557 314176 0557 314176 ofre na obeba modern agye so na bibia atimi akonkan Afia Mame fa Olivia Lupat Enterprise enfanso so na onim se Lupat Mame Lupat say e fanto le dwedi fo nyina nim se ese ne niam no de don komi adema sanda so okay e ba enkanka omo betu akwakoton o se Obaa betu akoton a you say there pasate to so pa enu ntimi srew ba bia wotimi ka bia fo ni chem e wo Lupat Enterprise e kwaje woni ama enkanka omo bia provision shop o be say o provision shop no emu ni ama sra na be say mu ye ma ko le kwaje anwa emo drinks biscuit sardine mackerel spaghetti diapers enkura ne penifo de nyina Mame Lupat semen kan che so bo modi a fo ni chem na so ye ne bia ba ji bo se je ne ma no watete so pa enya no nko Afia omo beto no baako nso akwakodi no oba nso a nso discount e wo ho etimi so momodin a woni kire mo nka awie Kumasi bus stop ohwe Mame Lupat na nso ko e kwakwaji ne mawe nyina bi na fa ko ofie na bibia enti emo a mepa cho so fo Mame e number nie 0592 092 483 0592 092 483 pa cho won ka awie Kumasi station won ma e ho e na be Mame Lupat so be du wona ho sisi soro Lupat sa ba che hono ma ko na nso ko jojo Afia okay Mugabe that's it ni nko me fa afrefo na ye kwam ba okay there is second half na yo me that's it Mugabe abusuafo ya na mase se matwen na ye ko commercial break na yaba Katakyie 90.9 FM so ena wasungu a utie ne kama me dwumadie esu enie sabre dia atiefo momre ena aso mobe na aso enti ne dia tia ne se nkoma aye die enyina ene se enua baba we ya wode na asem abeda aye kire se wanya ne dofo ya ofo se one ne bobra eyeyie waso awawe wode ni kunu anase ne dofo yi ba afie be kire ne papa se be ya papa be je atum na afi awawe no enhyehyɛ ye bia etimi akoso papa se da wone abrante ne papa ewo manso nti wontwe ema ne baba ya no enkoware abrante ne mane nyi abaya nso sister wono de wahwehwɛ mu a wahu se be ma ya ena ewese wo ye de wo ware ne mfempade eno no ahwe okofa foforo bia ahye ho a na akwakoyi ahye no na akonya asem enti wo se watu anamo bebre still ne papa no de wo se anu wo se enti eha ena eye twato a ode eba se yenka
na ye ne papa no ye de enkasama no na wonte ase na ne papa no enye be ma no ntum se na se na afi be ma no nya kwan mra fie meye ne ho ade eno nkomo enna ye die a ofa enfo ani mugabe kire se manso ni ntinya ade a enkora no mo ware a ebe ya me no mo ani abre wa hanu ma enya asem ketua enyi me pa cho sa abre de wo betimi afre na onsoso we de wadwenkyere aba wo se ye papa no ma na ye maame no ana se ye nananom manso bi a omo etwinti no ye nkora no ye siso no ye be ware a we se ye affect ya ware ana se sen sa na ma na we se tokoso ana se bra so se sa na ma na ye twa so abusuafo ye nhwe na ye mfa yie entu yie ne enja bibi ense mfa nkyere gya no na akoda no wonya kwan na wonko ware na ware na enya na okọ na se ko kasfe na tena wa bepe no ba bia atena so enti se ne wonwa mati kopo na papa ye kula ye bisa se emanso ba so awuntimi nka hale. Hello madam. Eja Ampaafo, good morning. Good morning. How are you there? Me pa cho nyame ado ne mo mpai bo me ho ya. Me di assume Katakyie man ni. Okay, assume Ampaafo yeti o. Madam pa yo December ku bi o madam Roma. Me pa cho ase. December ko. Me pa cho mi tie. Se unu bi tmanso. Na ne ba na kwa ni nso bo na. O de o ja fara na. Ne de aye dey. Ni ba na kwa ho e nso bo no na so tike mu. O de ko ne kwa tmanso. O bi na fara na. Me ameti ha idie. E unze wi ase so obi ana akoma eda ne yam. O bi na fa no. Me fa no. Okay, fine. And I can't go. Okay, I do say, Papa, Anthony, Oma, Ofa, Adia, Walian. So, how the Pato P, the Vida. The number will be an now at the look. The Papa, no, Uncle, for no men and Casa. Now, or you are our Leno. Okay. Papa, no. I said, no, on Canada, and never you. Okay. On the papa, and after what papa, I can father. Okay. Okay. Me that's it. I guess you. Okay. Question me. The edikano. Say me call baby. My phone number into dream. 0594212823 0594212823 0594212823 mpachon koma ye twitwen sen na won so wadwen esi eye wo me na me ko ware me de me kunu abefie papa say wone me kunu no papa ewo emanso nti ontwenne entwechena ema ware ne nyeden ema so me sister be manwa na me penti ye ne den na ye hello. Me acho wadaro ma mi tie odi ni be akasa free. Pastor, yes, friend, Sister Jua, me friend, me free kufodia. Okay, Sister Nchua wadaro ma yeti o. Ne me kan say Pastor Nyankopon na se abaya na ne kunu no enware ya. Nka ma di se be ma no obepe nipa na nka omosie papa na ne ba nipa na. Okay. Omosie omontam. Na ka ware na etimi akoso. Okay. Obaa na obe ware obaa no. Okay. Okay. Me da say Mame Nchua nyame won show pa ne won so wadwenkyira wo de amayene me pa cho 0594212823 0594212823 hello me cho adaroma odin baby akasa free papa power yes madam ready why waka enko baby ah oh anya want to fetch me you can your chief for so power come on machine not mama so okay
The master Mugabe. No, my fan for you. About the Panachi. Obaa Panachi or man worry. Oh, the Afia had out. No, the baby and the she had us. Over Kokoya is for one more of Papa Mane or Mobus and India Manode, and now for Akoyo, my mane or Papa. Okay. I summoned by an over country. And only ask some no. Okay. Madame for her was a Coco Papa. Okay. Wow, my man. Okay. You. And people who Madame Maunti of a party and our kind of life. Yeah, that's it. My power, Yami, Unsha, pay ye. Hello? Yes, Reverend. Hey, now you're in here. Okay. I'll be the four mobile to my car. That's Reverend. Nah, what am I never come to about finish it. Our rear. Nipa, you know, Nipa, worry. Oh, Dabby. Okay. And this a whole choir, dear, now, awful. Can't send you from 1 year, but 3. Okay. It's warm. Now, face it, I told you more, one woman can't send a wide. Okay. Because a idea who could women what young one sign. And then another for the I get to champions you to me. Any of my breakfast. Yes, sanity. Okay. Okay. That's it. Hello. But what did they say? Yeah, it's you, Reverend. And some that way your bag, be careful. Maxia. Because any few years, you're going to pass him Tiakra. Okay. Okay. So, Papa, money, phone could now. Okay. Yes, Papa, but you know, Mame, if he paid you off a bit, not or for now, I dear, see no point. Okay. I'm sorry, you. Nothing may count for the before. Your first say, your credit and your train. What's it? You, and I say. Okay, Reverend, no. Hello. Vacho, I didn't maybe I can say free. Nanangadi. Matthew. Miss Marshall, so call Afia no Miss. Okay. Okay. Nanangadi, it's you. What's also say? Okay. 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 Nti wonti eni papa na asem wo. Obaa ma che. Hello. Obaa che. Me wa cho mejo so a papa. Ai abudu razak ni lebe hin. Okay, papa meet you. Tell me aboko. Bible ku ba nyame adom. Bible ku say. Ai Obaa beja o ne osi ho no akọ no okunu akọ ya dai. Baako. Akọ ya namba akọ. So Obaa no ho se no kunu no do no. Yes okay mana. Ini papa tamo. Oni papa 3 months certify no man be leader. I just okunu. Okay. Do the anga on dog ne papa no kola on. Oh papa dey say no papa dey Obaa ni dey atwom. Okay. Okay, nti ne bla na wo so. So no kunu ne dey na wo so. Okay. 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 Abdurazak, that's it. That's it. What do you about him? I don't stretch it.
So I say, we are very many people. We did you when you're there. One hour, Johnny Kalu. About the no crown, near canoe. I About ultimate quetty, Ujenipa, ultimate quetty, what Jano winner. Bachelor about Daroma. Halle. Hello. Bachelor, and watch who already and one mamma pa. And now do you know? Mama. Yango Padu, I swear. Mami had me carry. Okay, Bachelor would do. Friend guy Jesus. Guy Jesus. Yeah. Okay, Jesus yet. Jesus, Bachelor, accommodate. The person say. Ablanche no nya butreta ya. Okay, abante ya ono so kwa wa baba wa no. Okay. Okay. So diablo go nya se. Okay. 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 Era si Jesus. Jesus na nkasamu. Yes. 0594212823 0594212823 0594212823 abusiafo kama me dwumadie so na wasungu a utie ne nkoma a yedie nyina agina se ababa wa se nka mete hei na makonya medofo ya mefo se obeboa me pa wa abrabo yi mu na mede na kofie me papa se da wone be ma no papa twe manson bia manson no enye nenetu obetwa enti wo mpene ma me nware be ma ne nenecha me nso me se da mato odomu enti hale Hello, Afia. Abe Afia. Bacha bia wako Nyame adumu. Okay yede nyame ase Afia mama baso ni adina pa mo. yede ase bebre nyame shira Mame cha back side na me cha me bra pa ni tete driver. Okay One ko do re mo. omunyina joso aja Afia de papa fo ni ye yo. enya wa hu Ana no obi na o ma so na o ma fo so. enu na asa me twetwe maso kakra yo De papa o mo wo pa ni abran to mo wale. Amaro okra me fa se ja se obeje ama gay won O fe mi me stem. no no Le ba be gina. Case that. O mo wale mo mu ti obi a. Okay, abe kuso nti obi abasa. Abe kuso nti obi a. Nti obi aka kire so nti obi. Abe gwa ne na meche no. No wini. Okay. Esto na yeguso F frefo 0594212823 0594212823 if I cho opetimi afre na ma ne guso America no ti abaye di abemo ekofie ne papa se ompene kire se one boy ne papa wo manso abaya no zo atodo oje ne ho anye nyina ofa ne mogabi omote hanu ma ase o mama asem odo asem ne ye kan yo be ma no ko ne papa ko asem ne be ma no ko no so be wale no ba de ten se tie ba no be ma no e do ba na kofi o akoche na I don't know and na me ho na me mbisa no me musa ne se boy ne so papa no e kan say boy ne papa ni nim gen na enu ti na se papa no kura on ti ase du so pa cha se gen boy ne papa nso be hu anti ase kura gen ne papa ni ono so nti ase ono so ti ase da uze nyo bia na e manso wo hwe wa hu e betumi aba se meme no otwe manso ba wa fa no personal ba bi kura me makoma mu no meja akura manaka tira me ka che se obi an wo ti so ati ase e do obi bisa me se me bo fa me se me mo akasa frefo odi kan bisa me se me nam na bia me te kan na se obi a me ne twe manso ne ba nso obi na me fa no ana na me fa no ofa na unyamane di amane na me nya ofa unyamane aso me ti fe pa na me ofa na choma me fa ofrefo wi ha de hale. Yeah, that's the I'm not the reason. Okay. The idea about the song. I need to be over the idea and meaning them go. If I were there was getting them and I want minute. Okay. Any panel. And some electronic when you come up on the waffle. Okay. It will be Venetiana and my then 1 year in February and I wasn't just in one was Sabrino. Because a China would move and you won't. Okay. Maybe I said, you know,
Okay. It's not that you want it to be found. I didn't want to obey it. And only ask someone. That's the pass. I know the Yansen Yip. Okay. So because what town for back. And I'm Mefano. You talk. Those are so the phone. Right, over funny, yeah, no, why I grab say, or how be a baby of us. Wow. So, I want somebody, you're ready, say, or how be a airbano, Obaswa. Would you go to Ponya Bonu? Then, so what town for no? A quiet the first of particular, some brothers I can have it, and an addition. And you two with the brave mamma Niamba. Again, yeah, who be control when was there as a good and come on. But what you say? Okay. Intimacy of the ancient admin so okay. I mean, that. No, 2 years for Papa, if you had it. When you say, okay, for the Uno Betty on the Yaka, none the Bedford school about. When the Paniaco and the Bedford school by Mamma, I come so dear crown. Who did you have many beardiana? Many beardy. Who did you have many beardy? Many beardy. Baby, I mean, says, and the money be not say, be a BBC Nasa was a mere. Uncle Paul, what are you only any more commemoration? So what I say? What, It's in a Mikajo say, because I'm so antimous and see what Tino Akuma, a young one crowd. Okay. A open the open out, you know, the open out there. It's a baby, someone may come say, me tea, and I'm Akuma, them pen, and I'm there. Okay. Be Obino, Ubrazabia, Minobina, no beer, Dimatama. What me parameter on Pammy, you know? Okay. And they are me life. Okay. Obi was say, and I'm here, that's the Cassia, and I'm listening for. I mean, maybe my time on a day. I feel I'm going home. Maybe one I am, I'm one will be a kind Taro Honkara. Me found cry. When I'm as well, I did you all, we are. What? Okay. Na school for me me feel sans na we done it there we done them e no mo konto yaka me so na fie no te wo na me did na ida mo ma han nti ba ko ko no e na me je ne safa sa me yi ade woni dem do go school na ba ko so no ba ko na yaka so go school bi pie no safa ni ja so pon school fa ma no me sheda de ma de woni o mfa so mienu yaka no ba ko safa ma se onji no boda ma me sheda Upon school, no. And our friend said, when I'm saying, I could be no saffron, so uncle in your name, I can't go. Okoya no go born upon the one out on a day. Hey, and to be any, ain't you know, Odona, Pensia, or Babawano, and the Papantam. I saw your train man of Papan. Unyanto was it. Don't for being empire, but near foot you. The young boys asking me that it's a walk runner. Okay. Ever pie. And was sending no crantia. I'm my one Nicola busy. Master man, as it. And I make a rose. Me no, I say, me bacho me bow, Madame Roma. Hello. Yes, dear, I bet you. Okay, me too. I bet you made a Obaa my foot when you say Beman won't know Obaa. Maninja no I could have Maninja. I bet to be home. Yeah, me say a bit to me. I know how to say that. I'm coming to me. Oh, so I'm a friend. I'm a little bit to me. No, my man of Papa and I put on so then town I'm no banner worry to me. Never and data train SS. Okay. And the next 2 months, maybe I will ban one. Wow, that is who invited you up here? I don't know. I'm coming to you. Okay. Okay. And what's up, baby? Debbie, and yes, I say, and yet you are on the brass. I bet you when you're not going to move. Is that one customer? So I can't customer. And none of it was I make us a say, so Obaa, somewhere saying. There were never a branch and alcohol for a fruit this year. Let me beside a better papa, yes, Papa's work I say, and you're a woman so Hello. Yes, dear, but you didn't maybe I can say free. Okay, Mpacho ye too. Me na ma jin che ne che tano Obaa be ma na nja Obaa no. Tano wenja no ho. Tano wenja. Papa ni pini o nwa no. Adifo. Okay. No am odi o papa.
Yeah, very friends. Okay, bra friends, yeah, that's Friends, it. when you say, "Knock Yeah, out I mean, of sure. I'll say, as on the bus here, Obaa baby, or the India befa, and I assume. But a son is one, and you be who the any day, Okay. What I say, ain't you know? So, or no baranium said in America, and can about us. What's that me beside? Maybe, I draw a hammy. Then so, and every and Kabuman can know. Tio, offer. What I say, can Kabuman know. Ain't that Tina? A one na Timato be about one, meba. What say be a bad bemua? And then a woman when you win because Babbe Manka yet then. And then I say, "Yeah, unim." As I become I dear Bacope. Manson, dear. And so went to me. What to me? At the end, the young train, you I don't young train near who the Akofa. Manson, a Banson, a Banson. Yeah, I was one in the way. I can't know who we are. And I'm a can't because I drop what happened. Papa, so what happened. Nemo Nanso. Nanso, Equia de Fufobia. It is a I don't know, you won't find some. I don't tell me because I'm I don't Nanso Nanyama. Tell me because the train who must pro. And Cow Papa and Abema will cry, dear, men penny woman, Busu and Mukran, so me. It's young train, the NT Abano. You can watch him. I'm from Mega Enterprise in Twasso. Yeah, heard the name. It's Kwame. Mega Enterprise, and so you'll be now Peshawa Papa shampoo. I will do a power zone. Don't find Palace on Palazon. That on the Savlan who doing you are me pacho and phone in Chebe. Oh dear, a Mega Enterprise. Me pacho. Mega Enterprise American was some way. Your African community hospital inside the war, but Obaa. And be because come palliative no wedding. But all the Obaa number you throw. So number you pay here 0241 512362 0241 512362. But what you are a fresh numbers Obaa now Frepe Usikanya man on your babu. Okay. So no, but many products in your okay. I saw him. And I say, Mugabe, and no, everything for that's why at him Konyamu. A breno enko biasa a conson coursa in yam point a breno enso in ya enko in the stone say ofra ye befow na chese won so adventure aba e was asem ye hom ofa ni nyina mu na ye wrap up no ntino me kai wo number no Fatu Janet T4 and Friday me imagine senka me chem credit kakana bibi nti adwuma de mitu kwan me be ofa say nyina ka ho eh wa fra me na say me fra wo be say o mo am fra program o program ana na fa do sa say na me wi akọ fra program bi akura na wa wi no akọ fra o say minimum the number Kami wi am akọ fra program fra say minimum number ti I'm my friend. Mon frère, il y a un moment que tu as un vrai programme. Hey. I didn't pass my make me. We have a free program. So, my GP, I'm a okay, Fatu Jofa 0245 0245 53 95 68 6 only on rack as a you 68 Maybe. Hello. Hello. Eba chawa da no di ni baby akase free. Pacha fe aba ko so kase free ne be. Okay, me ba chawa yeti o. Pacha una, te ma boy ne get no call, ona papa fie no. The boy dey ntimi mu say on so papa say e dey na wo no so entem papa no wan say papa bit ma ka dat say ne ba boy no. E wa de again na dey wono na asema ba. Gen mo side dey ye nte e ho dey 20 afe na abetodwa say ne ye koye nhwehwe ni mu na ye hu di etua mu nyina daneti because that one bit me akabia che opan ma opan so na ya kampo se e bia obe ma no so papa e hu ge na e bia no so beka so no so mpene ana no ni nyina ye kotie okay you on council that's it Offer number no 0245 53 95 68 okay if Solia don't do fear be 130 moko okay na chese etimi
kakra bi obenya bia no if 5 to 10 bia no fa enyi modu na we na me se me ko fe bia ma ebone ebusiafo me wa fa number no Friday no na wo ye senka afrefo nyina owo mashup bi e de mamo enya wa antimi amma adwuma ye bia enti ne e na ode ne number ato je ntimi se wa otimi peke number ni bia no we ayese ayi utimi peke ye de a utrai anasa de ba ko be kan ho de for the sake of ore kan say wa emne uni mi no mazo you are yaso 0245 53 95 68 ofra na yama credit nga kana so timi de diguma o okay sa pepe okay ntebusi afo munya wad na de enso so kakra e betimi aye de adamase eno no sanse moya ade dwumade maso mu preko pe nyankopon won hwa atwuma e de ni unti madaroma munsom na bibia soso entimi enko enkan sabe de yebre no I think say yebre winti yensema etwa to na yenhwe na yenso smugabi Afia yekọ da mesa ne se oba no nya ba ne be ma ne obi anya botere okay mo de munya botere ko se omunum nso ntwen ope ho enje se no me pa che o me pese mbisa se ise abotere na omunya no bibia anim omunya ne sese oh so ne no so na wodwuna na wa because omunya botere sese bi se bi wa na ju omunya botere ese be ya wa je ya wa so mu twan wo ba yeso pe na chi na nko a meje aware menye na chi na twoma so wa na wa men ngwase aba o abutan die benya oba ja na ayi petro ne ba kan wa ja na petro asam ne ye kan me ka je se nya botere ne nya botere o fa se ma meken ya kan ko se oba ne be ma no mu nya botere ne mbo ejana bibia ye jawo sa mehu bibia ye ja mehu ena mi se mi bisa se abotere ne nso no ye nya nkosi sen se oba ne be ma no wo mu en separate kakra ana se mpratwe bi asa o twa mu brada o mo twa mpratwe ade o se ye hunu no asa o mo twa brada mpratwe kwaso o mo twa nada nje se mpratwe no mu hold on ana asa o mo nya what be that Mr. Mame frefrem me we wa madaroma be pon Mr. Bowan Mr. Mame frefrem mu nya me fe ndi mpacho sorry ya ntimi she Afia ebrana so say sorry na ye kan ye kan nyina o say ye bo afode a na e chairman chairman no oniska nche asori fo no mo dabi na emu ono ne dipa a obeta dwumadie no amana ide di papa bia o chairman wo ebusuye mutase ye obeka ni twato okay enti oba no onya abotre e ma ne papa na omo hwe bibi kakra okay na mrepem a oni papa di nkomo no baka jo say me do ba fe ne mat me do bi ku me hira so ma okay enti ho na de ka bombe ba ne papa na ne ya ka no na fe de akoye hira eni munyam you echetifo nya nya misho ya esra mama me ne modi nkuta ho no na se me ne modi nkomo afa credit me be mamo enti bifre a bo wa ya be ya obi ade a o frame ya na wo no bara ma nya wo de na frame na be bubu wo ara we ka no ba ma twere mesro so mo de sa won ka me book ne pen bi netna me ya ma wo da bias you abusiafo ya da masse ha Katakyie 90.9 FM kama me dwumadie so enna eneda so Ebeneza Nyankopon de wode yen abedru enie ya ye di AC he na sam no ya kan akosi se ofa bekom na eja ye ne eja no so akotena se ba sesi ade ya kan akosi ne etiefo nhire nyina ne se oba no ne be ma no enya abotere omu hold on kakra nje se asemesi frɛ asemesi ne ka chen se ye hold on to kasa brefi as there be say hold on now what be that hold on ti kopem say papa no ana papa fo ni me enu beji atum say aware ne mbra so de me pamacho munya abotere because the amamre da no yeso wan fanto a free to na yenye ne sa pepe pacho ote ofa oyemfo ba enka oti mugabi enka na say the echo YouTube ne so me pacho me dia me je so Afia say Ampaafo bracket su ya da wase ama omu anitie Nyankopon ya adoma ochena ebesan so ehia ba ba you be am peno na ufayo
Ago asantemai me koya maba me de asempa nanam me hunu se empepi no se be shopping atoye provisions am ye ho atoye ne a aya ye bre pa nanso se se ide se ye provisions nko ade a Lupat Enterprise abba ma ye nyina Lupat Enterprise wholesale shop ya ba madwadifo etufo adetofo ne adetonfo nyina ye nyoma nyina bo de fom enti utu koton a unya mfaso pa Lupat Enterprise provisions etufo nyina fie eba provisions pa dia ye number 1 ayamo anwa sardine gary mix tin tomatoes mackerel groceries ben na wo pa to a unya bi enti se wo yodwadini wo pa bia atọ provisions wholesale price nkwa dia Lupat Enterprise ye won hihye pamam ye wholesale superstore for general household provisions and consumables so wo pa Lupat Enterprise ho ekoto provisions obabia ama nkoyi a ene na esewa ye Kumasi to Sepasi kwan so Nkare bus stop ho a Freyen was 0243 665534 and 0592092483 Lupat Enterprise adarumenti ye be shopping afili Lupat Enterprise ana unbeatable prices. Yekase ahofefia ene ejapa beauty salon say ye wig making lash frontal pony retouch and blow dry wigs and hair coloring ene de keka ho ejapa beauty salon ena mekan for the amount ejapa beauty salon ye wo Nkare Aferi ye ne KatakyieFM ene wo dan krom bibia ni a pre 0541 989569 ejapa beauty salon na home of beauty. You be penu na ufayo. Ago asantemai me koya maba me